Sa zadovoljstvom mogu reći da je juče 31. aprila držan prvi zvanični sastanak nekadašnjih akcijaša opštine Aleksinac koji su gradili našu dragu Jugoslaviju. Ovaj sastanak je održan povodom 1. aprila. 1. april je dan akcijaša nekad bio, pa zadržali smo tu tradiciju. Tim povodom jedno 10-ak nas se okupili, dogovorili se za tu inicijativu, pozvali stare akcijaše i naravno mnogi stari akcijaši koji su učestvovali na više radnih akcija su se odazvali, prisustvovali su jučerašnjem sastanku. Na radost svih nas, svi su sa oduševljenjem to prihvatili. Još uvek je to u povoju, ali nadam se da će vrlo brzo početi ozbiljno da radi naš klub, pa ćemo malo više informacijama da dajemo. Ovaj put smo se samo sastali da bi krenuli. Cilj nam je da sada i nadalje gradimo i pomažemo za lepši izgled našeg grada i okoline. To nam je osnovni cilj. Prva akcija zapravo nam je u utorak, već sutra. 6 naših akcijaša se dobrovoljno javilo da ide da da krv, to je prva akcija. A naravno dalje ćemo u dogovoru sa službama opštinskim da radimo na uređenju grada, na uređenju okoline, da pomažemo školama i sve ono da radimo što su nekad radne akcije radile i brigadiri. Tako da ćemo vrlo ozbiljno da radimo. A za vašu ličnu informaciju, ja sam zvanično juče na sastanku izabrana za predsjednika kluba brigadira, moj zamenik će biti Stanković Zoran, a to je verovatno povod svim tim ljudima koji su juče prisustvovali, je bilo nas i 30-ak, što sam nekad 86. godine bila komandant omladinske radne akcije Aleksinac, gde su radili više od 100 brigadira iz cele Jugoslavije, a radili smo na pošumljavanju bukovika. Ja se nadam da će biti prilike da kad krenemo konkretno sa radom, da još više stavamo o tome. Koristim priliku da zovem sve akcijaše koji su učestvovali na svim akcijama da nam se jave, a svi su to vredni i dobri ljudi i nadam se da će uključiti još i svoje mlađe.